laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ara musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo nde ɗo ardinande woni seedagol ala reweteeɗo ka goonga dewal ngal nafasina allahu tabaraka wa taala wallinorenmo insinorenmo e bakkatuji meɗen mooliɗenmo yo dandu en bone pittali meɗen seediɗen kala mo allahu subahanahu wa taala fewni kon woni fewɗo kala mo o majjini ala wawɗo mo fewnude seediɗen allahu tabaraka wa taala kanko woni heeraniɗo dewal goongawal o kafiɗatake e dewal makko ngal hay e gooto seediɗen nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɓe makko ko nelaɓe makko allahu subahanahu wa taala ɓeydu mantugol e ɓantugol fi maɓɓe kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kalarɗo ɓaw maɓɓe hino heeto jokkitagol batte maɓɓe ha ñande darngal dari si ɗum feƴƴi wiɗen ino jeeya ko ɓuri himmude ko haani tinnade e muɗum kala jon haqqil atto suka yaagal muɗum ngal hiɗɗude lanna e nde kala jon haqqil ko haani eltude wonki muɗum kin haaki waawa haaki heɓa ɓayno faggo woni ko moƴƴugol needi islam ɗum hino jeeya ko ɓuri hanande neɗɗo julɗo hassatan suka hassatul hassa janngowo diina islam faggitagol mo needi islam ndin needi ndi tawata sharia on wo haqqille ɗen wo jaɓi seedike ɓural muɗum e moƴƴere muɗum pehe yimɓe ɓen fof eɗen fotti e dow mantugol kala neɗɗo jogiiɗo needi ino jeeya ko ɓuri handude e nguuɗo jikku mantiniingu e ngal ɗo geɓal labaangal ko ɓuri handude ɗum ɗo e dow yimɓe ɓen fof ala wajihil khusus ko ɓe wiyeteɓe tullabul ilmi shar'i wonɓe janngude diina islam imam mouhammad ibne sirina rahimahullahu ɓe maaki kamɓe dey ɓe laatino hiɓe janngirayno needi islam wono ɓe janngirayno gandal karama ko wiyeteɓe habibun shahidin ɓe makani ɓiɗɗo maɓɓe ko an yo ɓiɗɗo an eto wonda e karamokoɓe ɓen eto wondugol e faamuɓe diina ɓen jannga e juuɗe maɓɓe neediji maɓɓe ɗin ka islam o wi ko nde waɗata ɗum ɓuranilam e diine janngata hunjoɗa ko ɓuri ɗuɗude hadis joga e karamokoɓe salaf ɓe makani ɓiɓɓe maɓɓe ɓe wasiyo ɗum ɓe maaki ko nde yahata jooɗoɗa e juuɗe karamokojo o jangne needi islam ɓuranimmi e diine janngata dame 90 yonirɗe e dame diine harana needi wolata fii muɗum ara needi no jeeya ko ɓuri himmude e gurnan julɗo si en darti allahu tabaraka wa taala ko mantiri nelaɗo men on ka qur'an ko wondema nelaɗon hino dow jikku mawnugu joomi men e mawnude so wi hunde no mawni ɗum si tindini ko hollata ko mawnugol nden hunde nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki faame min komi nelira e moɗon ko sabu haa mi timmina ɗi jikkuuji moƴƴi e mooɗon jogonon jikkuuji labaaɗi allahu tabaraka wa taala lerɗini en yen e to ñentingol nelaaɗon alayhi salatu wassalam e kala ko ɓe waɗata e kala no ɓe jikkinorno sinaa ko sharia on ari ikkiti holli ɗum ko kamɓe heerani jooni men o wi laatani ka on e nelaaɗo on lerɗinande mi maana ñentinande labaande wonande kala on tañƴiniɗo hawrugol e allahu tabaraka wa taala e fottugol e allahu tabaraka wa taala o janti joomi meɗen ko ɗuuɗi ɓe wi ɓeeɗo yimɓe yawtuɓe moƴƴuɓe gila e sahabaɓe ha e taabinen ha e tabi'in ɓen ɗon wiyete assalaf alal itlaq ɓeeɗo ɓe ñentini nelaaɗo ɓe jikkinori jikkuuji nelaaɗo ɗin ɓe jogitike yamirore nelaaɗo nden ɓe rentike ɓe pottitike haɗoje ko nelaaɗon haɗi ɓe kon ɓe sakkiti wonde waka joomi men wiɓe ɗon tu kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ko haaɗo neɗɗo mantete on woni yimɓe ɓurɓe moƴƴude yaltinanaɓe fi yimɓe ɓen imamu malik rahimahullahu taala ɓe maaki yettike e amen wondema ɓeɗo nasaraɓe wonnoɓe sham nde sahabaɓe ɓen udditi toon naati toon islam ɓe wi hawari yankoɓe wondunoɓe annabi isa ɓen ɓe wi'ayno wallahi ko ɓeeɗo sahabaɓe nelaɗo ɓuri moƴƴude e dima ɓe wondunoɓe annabi isa ɓe wiyeteɓe alhawariyun
e ɗum ɗon wonaali sabu muɗum sina daragol ɓe jokka ko nelaɗon alayhi salatu wassalam acciri ɓe kon immorde e neediji e jikkuji wonon nde ahadi nin pottiti ahadi nelaɗo ni naange sharia on eɓɓi nde wirnoto yimɓe ɓen jokkiti fiyakuji aduna ɗi pottiti fiyakuji lahara ɗi neediji islamu ɗin hiɗɗi ko ɓuri ɗuuɗude e neediji e jikkuji ɗi tawata nelaɗon attike newde e muɗum sahabaɓe ɓen alayhi salatu wassalam ko ɗum ɗon woni saabu suɓiɗen hande ndeɗo jonde meɗen weeɓitangol en yoga e jikkuji ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe gasa allahu tabaraka wa taala ɗen kanjini e makko nde o nafirta ɗum wowluɗo on o nafira ɗum jooɗiɓe ha wowlaɓen o nafira ɗum julɓe heddiɓe ɓen fof allahu subahanahu wa taala laɓɓin golle ɗen nafira en ara si tawi ɗum feƴƴi ino jeeya ko sikke wo ala diina islamu kan koka kullun la yatajazza diina kan koka tamande wootere ka jaɓata feccagol allahu tabaraka wa taala o wi ya ayuha alladina amanu dukhulu fi silmi kaffatan naate e diina islamu kan on foppu moɗon naate e diina islamu kan ka foppu makka al islamu kullun la yatajazza islamu on noon piiji tan hino mooɓi islamu woni al aqida woni al ibada woni al akhlaqu ma ɗum wiyen assuluk wiyen wal muamalat ɗiɗo hino jeeya edi cheikh jabri jazairi hafidahullah ɓe mooɓi ka deftere maɓɓe min hajil muslim tawgol neɗɗon o fiɓay ko nelaɗo e sahabaɓe fiɓunoko o rewira e joomi makko wano nelaɗo e sahabaɓe wonno rewirde joomi mum no o jikkinoto jikku ngu nelaɗon e sahabaɓe wonno jikkinorde yimɓe ɓen no o etoto o gollodira hakkunde makko e yimɓe ɓen wano nelaɗo e sahabaɓe wonno gollodirde yimɓe ɓen no hada kullu la yatajazza kono si en darti en taway ndeɗo toɓɓere hada al janib al khuluqi assuluki ɗum ɗo in darasa hiɗɗi e juuɗe yimɓe ɗuuɗuɓe wiyeteɓe kadi ko tullabul ilm ndeɗo toɓɓere le sen darti min assalaf kamɓe ɓe wattirali nde ɓaawo ɓe waɗani ɗum defte mustaqilla hollayde toɓɓere nden ko nde himmude wano si en darti aramɓe ɓe wano imam abi hayyan al asfahani ka deftere maɓɓe huliyatul awliya wa tabaqatul asfiya nden hino yewta fi jikkuji moƴƴi immorde jikkuji nelaɗo e sahabaɓe jokkuɓe ɗum haa ɓe inni deftere nden ko cuɗaari e jikku moƴƴuɓe ɓen suɓaaɓe ka joomi meɗen ɓen e tabaka laaɓuɓe yimɓe ɓen ka allahu tabaraka wa taala huliyatul awliya wa tabaqatul asfiya jikkuji yimɓe moƴƴuɓe ɓen deftere nden ko ñande en narti siyaru alami nubala lil imami dahabi ko nelaɗo ɓe fuɗɗori ɓe jokki fayda haa ka ɓe wuuriɗon lanni jikkuji moƴƴi ko are nder ɗum kon hino ɗuuɗi en larti nen taway ɓe wattirali toppitagol jikku moƴƴo wonande julɗo ɓaawo en narti imam ibnul jawsi ka deftere maɓɓe wiyetende sifatu safwa sifaji yimɓe suɓaɓe ɓen ka joomi meɗen en tawa ko jikkuji labaɗi ɗi nelaɓe joginoɗi arɓe ɓaawo ɓen jogi ciiɗi ko ɗin tumɓe adde nder mum nden kan no yewta fii ɗum sen darti imam ibnul qayyim al jawziya rahimahullah siɓe waɗi deftere yewtande fii ɗum tumma dariju salikin woni daraja yimɓe naatuɓe e laawol joomi meɗen no faala yettoyade ka makko ngol ko jikkuji honɗi e neediji honɗi ɓe jogii ɗum woni mujalladu ɗiɗi
sen darti imamu tirmisi rahimahullah ɓe waɗi deftere ɓe inni nde alchamailu lmuhammadiya jikkuuji nelaaɗo ɗin ko ɓe siforno kon fof imamu tirmisi no fanɗi paddali ka deftere maɓɓe alchamail si en darti cheikh hasan ayoub ɓe waɗi deftere mustaqille ɓe inni nde sulukul ijtimai jikku ngu neɗɗo haanuɗo wuuridude yimɓe ɓen haani jogaade ngun hara yimɓe ɓen haaɓatamo yimɓe ɓen dogatamo yimɓe ɓen wulɗetemo yimɓe ɓen yiɗaymo ɗum wiyete sulukul ijtimai haranamo wonduɗa waynodirɗa o ko wigol alhamdulillah oɗo kadi jamen sertayno waɗi ɗum deftere julɗo rento ɗum karamokoɓe ko waɗi deftere ɓe inni nde min maini chamaili ɓulli kanɗe jikkuji nelaɗo ɗin nden kattay ko yewtata ko fi nden ɗon karamokoɓe ko ara waɗa fi honno wonki ne'irte haaki jaɓa wonde ɗum e nandi wonki ino waywa boobo penu wi annafsu ka tifle in tuhmilhu shabba ala hubbi rada wa in tuftimhu yanfatim wo wonki hino waywa boobo muynowo si a accidimo e hoore makko o muynay ha o janda har mo yiɗi muynugol si a entimo ñande entuɗamo o kanko mo jaɓa entede wonki ko noon wayi wonki hino jaɓa ittede e jikku bonɗo elte ha wonta jikkinagol jikku moƴƴo wonki no jaɓi ɗum muqabilu littagayyur wattabadul wonki no jaɓi changede wonki kadi no jaɓi wonugol moƴƴunoɗo eto ha wonta kadi bonɗo wonki salaki ɗum idan wonki ko landi ko mujahada woɓɓe waɗi deftere ɓeninde fi taskiya wa suluk ko honno neɗɗo ne'irta hoore mum laɓɓina wonki muɗum kin an jamii adranil maasi kala tuundi ko wiyete bakkate ko honnon kiɗi laaɓirta e ɗum tawi ɓe firta aya goto wonɗo suratu shams qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha e maako nelaɗon alayhi salatu wassalam kaɓe torotonoɓe maaka allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ɓe torotono duwa ko ɗuuɗi karamo koɓɓen ɓe maaki ko honno ko laawol hongol rewete li taskiyati nufus wonki si soɓi ki tuuni ki kaani ko laawol hongol rewata haa ki laaɓa nden deftere hin wiye fi taskiyati wa suluk en yiɓeɗo karamokoɓe ɓe holli en ndeɗo hunde na akkirte nde ɓaawo ka si en darti en taway cheikh moustapha al adawi ɓen ɗon ko wuuridaɓe ɓe waɗi deftere mujallad wiide fiqhu l muamalat wal akhlaq ma ɗum fiqhu l akhlaq wal muamalat bayna al muminin tawi ɗum ko min asadri l awwal haaka moƴƴuɓe ɓen haaɗi wi'eede ɗo hiɓe jogii garanti moƴƴere alqurunu mufaddala addi kono ɓe gollodirayno hakkunde maɓɓe ko honɗum ɓe jaɓidiranayno ko honno ɓe ngantinirayno ngantiniiɗo ko honno ɓe yurmodirayno ko honno wonno sabu hiɓe marno masailuji fiqha ɗi ɓe lurri faamu muɗum tawi ɓe haɓaali ɓe sonkaali hiɗen ari lurri ɗin en ronku weldude fama sirru wa mal farq honon sabu ɗum ko honno woni sabu salafa hadihi l umma ɓayri cheikh mouhammad kittani ɗiɓe waɗi deftere ɓendine mojamu fiqhi salaf ko salafu lurri kon fof fi abwabil fiqhi ɗiɓe adde nder men kala damal ngal ɓe wallini ɓennay kaari ko ni famirno ngal damal kaari ko ni famirno kaari ko ni famirno haa ɓe gayna ɓe maka luutugol ɓe famodirgol ngal ɗo damal ɓuytaali giggol ngol e yiɗinirgol ngol e yurmodirgol ngol hakkunde maɓɓe ko fi honɗum enen aranɗen ɓaawo maɓɓe faamu men lurri e konko faamu maɓɓe lurruno enen ronkuɗen fottude ronkuɗen yurmodirde ronkuɗen naɓidude
fama sirru limada to hani landade ka hana laawol kisal ko laawol a famaki peewal e ɓantal en darti mujamu fiqhi salaf min altahara ila alqada ko ɗo woni abwabe lfiqhi gila ka salligagol laɓɓinagol haa ka ñaawugol bonnoɓe ɓen tirbinal islamu ngal ala damal fiqha ngal ɓe waɗal nder ton damal fof ɓe adday karmokojo fof no faamirno ngal e salaf sahaba ɓe tabi'ina tabi'ina tawa ɓeeɗo luutodirgol maɓɓe faamu ngu e ɗiɗo calɗi wonaali sabu ko tikkini hakkunde maɓɓe maa ko bonni hakkunde maɓɓe maa ko haɗi ɓe welda maa ɓe yurmodira enen arɗen faamuuji men ɗin lurri e ɗin faamuuji ronkuɗen naɓidude ronkuɗen yurmonirde ronkuɗen faamondirde taƴondirɗen konnondirɗen tawi ko hunde wotere lurra noon fama sirru wama sabab ɓe jaɓi ɗum ka ɗum ala ko honɗum woni ko adamu takhalluqi bi akhlaqihim wa adamu littisafi bi sifatihim wa taassubu lil ara'i wal hawa ɗum ɗo ni hoore o ko angal jikkinorgol jikkuji maɓɓe ɗin e angal siforgol sifaji maɓɓe ɗin e tawgol koko welata wonki kinkon wonɗa gingande wona ko nafata islamu ko ɗum ɗo haɗa yimɓe lurruɓe ɓe fotta fe ɓerɗe renti karamokoɓe hino windi deftere ɓeni nde alfiqhu ala madahibi l arbaa imam abou hanifa imamu malik imamu shafii imam ahmad ibnu hambal rahimahumullah jami'an goto fof e maɓɓe ko faami fi abwabil fiqhi iɗen andi no woodi nokkeli buy kaɓe fotta kono goto fof e ɓeeɗo jangi e juuɗe oya limaga tawta ko ɗen dami hande haɗi tullabul ilm jogodira naɓa islam goto fof faamu ngu faami ngu no sincani ngu dental faami goonga ko ɗo tun woni kala mo wona ɗo himo yurmi yo allah on dandumo mayde ɗum ɗum woni muskila ɓurɗo fulɓinade o jonnon sen jangi ɗiɗo jikkuji no gasa ɗum artita ka haqqil heyɗita ɓayri jomumen wi wa dhakkir fa inna dhikra tanfaul muminin iɗen tanƴini min allahi jalla wa ala an yajalana min almuminin alladina yantafiuna bidhikra allah subahanahu wa taala waɗen gonɗinɓe nafitoroɓe waaju haray ɗiɗo jikkuji ɗi wonɗen addude jantagol seeɗa en adday waɗen ɗi ard badal ard waɗen ɗi tafsil ɓe wi hino jeeya e ko ɓuri mooɓude sifatu salaf wa akhlaqu salaf jikkuji yimɓe moƴƴuɓe ɓen e sifaji maɓɓe ɗi e neɗɗo julɗo faalaɗo wawde no ɓe wawno noon ko honno o wa'ata karamokoɓe yewtoɓe fi attarbiya wa suluk ɓe wi ko ɓuri mawnude ko sappi mooɓi ngal ɗo damal tawi fal babu indahu ko ma jami'un mani'un shamil hino mooɓi kala ko damal ngal haton jinni hino yaltini kala ko damal ngal ala haaju e muɗum hino mooɓi kala ko julɗo haani jikkinorde hara jomumen no welamo o karmo ko jeeteɗo yahya bun muaz rahimahullahu ta'ala en jangi ɗiɗo sifaji kama awradaha walakhasaha en firti ɗiɗo tarjamatan min lugati l arabe ila lugatina si en faamiɗi haysi ko ɗon ɓantuɗen jonde nden si en faamiɗi en jikkinoriɗi nara tagayyuran zahiran fi bi'atina en yiyay changement feeñuɗo laaɓuɗo e gurdam ɗan hakkunde meɗen ɓayde renti gurdam ɗan no satti baynal muslimin ala ko woni wonde sabu ɗuuɗugol helugol ɗeɗe dewle hakkunde julɓe sonnaɓe julɓe e worɓe julɓe sina majjede ɓe ɗiɗo jikkuji moƴƴuɓe yawtuɓe ala ko ɓuri wonde sakude hakkunde julɓe gollodiroɓe hara tuma ɓe serti woɓe yiiti doyta sina haray goto fof no uggini
sina majjede ɗiɗo jikkuuje jikkinorgol ɗi alaa ko woni sabu faamondirangal e gingal ngol mere ngol saaki hakkunde julɓe ɓen sina sabu majjede ɗiɗo jikkuuji e jikkinorgol ɗi ko waɗi al itiqad bi aqidati salaf la yakfi la budda min altakhalluq wal ittisaf bi sifatihim wa bi akhlaqihim fiɓugol finde maɓɓe nden tum ka fiɓeteɗi ɗin ka arkanil imani a sitta la yakfi yonata bal ko ma on kidi jaɓa jogaade sifaji maɓɓe ɗin e jikkuji maɓɓe ɗin e gollodire maɓɓe ɗen o naata e laawol ngol ɓe rewnongol ɓaawde ɓe fiɓi ko fiɓi ko kasina ɗum yonay yonata hiɗen rentigoy yonata ɓayri ɗen faami ko aqida maɓɓe on fiɓuɗen aqidatu salafa hadihi l umma salafu salih hiɗen jaɓi koko ɓe jaɓuno kon jaɓuɗen ka fiɓete koko ɓe dirnuno kon dirnuɗen kono esse hakkunde men hino waywa hakkunde maɓɓe en faami lammal ngal hiɗen jaɓi aqidatuna ko aqidatu salaf hiɗen jaɓi manhajuna ko manhaju salaf kono taw si tawi sulukuna ko suluku salaf hal akhlaquna ko akhlaqu salaf hal sifatuna ko sifatu salaf si tawi hi ko aqida on jogitiɗen suluku en en acciɗa ko ɗum woni sirru ko suuɗi holli ko saaki hakkunde meɗen kon ɓaawde fiɓuɗen koɓe fiɓi kon ko angal ko tawgol en siforali sifaji maɓɓe ɗin en jikkinorali jikkuji maɓɓe ko waɗi cheikh Husayn Yaqub hafidahullah ɓe ari ka deftere maɓɓe usulul usuli ila llah ɓe maaki assirru dafinu fi adami alqabuli huwa wujudu haddi nafsi fi l amal ɓe maaki sirru suuɗiɗo ka tawgol joomi men jaɓanta jiyaɓe rewɓe mo ɓen dewe maɓɓe ɗen sirru suuɗuɗo ɗum on ko hunde wootere ko tawgol geɓal dewal ngal wonki waɗɗo ngal on hino mari toon geɓal ɗum ko sirru haɗayɗo gollal ngal jaɓe kala dewal ngal waɗanɗa joomi ma tabaraka wa ta'ala tawi wonki ma kin hino mari geɓal e ngal ɗon dewal sawa an wonki kin ko mari toon geɓal ko geɓal manawiya aw madda bimana aw maddiya ɗum ɗon haɗay dewal ngal jaɓe ka joomi meɗen ko ɗum wamin suruti qabuli l amal al ikhlasu wal mutabaa si tawi gollal ngal laaɓanaali joomi meɗen ngal jaɓataake si ngal laaɓanimo ngal hawrodiraali e sunna nelaɗo on ngal jaɓataake si tawi neɗɗo on no mari geɓal e dewal ngal waɗani joomi muɗum ngal wano bimana o waɗa haa o gayna hara himo ɗaɓɓi manteɗe e maggal ɗum ko sirrun dafinun yadullu ala adami qabuli hada l amal ɗum holla gollal ngal jaɓataake si tawi on kidi dewal ngal o waɗi ngal himo mari jaɓal wonki makko kin e maggal kulol ŋiŋeede ɗum haɗay o jaɓane dewal ngal ino fanɗi noon dewal ngal waɗata hara wonki makin ala jaɓal e maggal e ɗiɗo ɗi madahan aw zamman kano ɗuuɗi ɗuuɗa joni noon imamu yahya bun mu'az rahimahullahu ta'ala ɓe maake qala jumlatan min sifati lmuminin في بعض رسائله فقال أولا إن من صفاتهم وأخلاقهم أن يكون المؤمن كثير الحياء قليل الأذى كثير الخير قليل الفساد صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزلل قليل الفضول كثير البر للرحم وصولا وقورا شكورا كثير الرضا عن الله إذا ضيق عليه الرزق
حليما رفيقا بإخواني عفيفا شفوقا لا لعانا ولا سبابا ولا عيابا ولا مغتابا ولا نماما ولا عجولا ولا حسودا ولا حقودا ولا متكبرا ولا معجبا ولا راغبا في الدنيا ولا طويل الأمل ولا كثير النوم والغفلة ولا مرائيا ولا منافقا ولا بخيلا هشاشا بشاشا لا جشاشا ولا جساسا يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويغضب لله زاده تقواه وهمته عقباه وجليسه ذكراه وحبيبه مولاه وسعيه لأخراه فاعلم ذلك يا أخي وفتش نفسك قبل موتك وابك عليها إن وجدت فيها أخلاق المنافقين. emaki ko ɗiɗon jikkuji yareteɗi ka joomi men ɗin harayna a naafiqiijo si gootum e ɗiɗo manki wo haray wullu e hoore ma atto yimɓe ɓen wulludema sa maayi haray ko a hanaɗo wullede ko waɗi noon a yurmi a perdi. woosi a lundike ɗiɗo jikkuji haray wullu hoore ma atto a waalade maaya yimɓe ɓen wulle ko waɗi noon ɓe wulluma ko a hanaɗo wullede fuɗɗo an ɓe wullalima ko a hanaɗo wullede atto ɓe fuɗɗagol ko waɗi noon a perdimo maayino perdimo hani wullede haray mo yurmi ka ɗiɗo jikkuji heɗoɗen ɗi ka polar eggiɗen ɗi jumla on say sharho yende bismillah. Imamu Yahya bun Mu'adh rahimahullahu ta'ala ɓe maaki tamande nde mooɓuɗen wallinɗen nden tawɗen ko ɗum jikku ɗum woni jikku julɗo faalaɗo weltinde joomi meɗen tawya joomi men hara hino joomen no welamo ara nun ɗum ko yo taw ko kasiral haya'i ko ɗuɗuɗo hersa qalilal adha fanɗuɗo ko lorrata neɗɗo kasiral khayri ɗuɗuɗo moƴƴere ko nafata yimɓe ɓen qalilal fasadi fanɗuɗo bonunde ka dow leydi saduqal lisani gonguɗo ɗengal mo wowlata fenande qalilal kalami fanɗuɗo haala mo ɗuuɗa haala kasiral amal ɗuɗuɗo golle ɗuɗɗinowo dewal joomi muɗum qalilal zalal fanɗuɗo ko faljata e dewe joomi muɗum nden qalilal fuduli mo ɗuuɗa ko waɗata ko ala nafoore kasiral birri lirrahim ɗuɗuɗo ko jokkoto enɗam muɗum wasulan jokkotoɗo yimɓe ɓen wa uran moko baajo mo tawata waɗata ko moko ba hana waɗude shakuran mantowo joomi meɗen weltano yimɓe ɓen koɓe waɗanta ɗum kon kasira rida anillahi ida dayaqa alayhi risqa ɗuɗowo yettude weltano joomi meɗen tuma joomi men ɓeydi mo ɓittinande wo o ɓeyda yettude weltano joomi men haliman neɗɗo muññiɗo mo yawata yottade rafiqan o wona neɗɗo newiɗo bi ihwanihi o newo e siɓɓe makko julɓe ɓen o wona afifan nefiniɗo e gurdan aduna ɗan shafuqan yurmeteɗo yimɓe ɓen la la'anan o wonata huɗowo wala sabbaban o wonata yennowo wala ayyaban o wonata aybinowo neɗɗo wala mughtaban o wonata ño'owo neɗɗo wala nammaman o wonata waddowo hakkunde welduɓe wala ajulan o wonata hawjuɗo ñaawugol piiji ɗin wala hasudan o konnata ko neɗɗo ko joomi men okkimo wala haqudan o konnata ko neɗɗo o yelo yo iw e juuɗe makko ko heɓi kon wala mutakabbiran o wonata mawnintiniɗo wala mu'jiban o wonata haawiɗo golle makko ɗen wala raghiban fi dunya o wonata lerɗanɗo aduna wala tawilal amali o wonata jogiiɗo tanjinaare wuurugol ko juuti wala kasiran nawmi o wonata ɗuuɗowo ko ɗaanoto wal ghafla o wonata ɗuuɗowo welsindaare wala mura'iyan o wonata yiinitortoɗo golle makko ɗen wala munafiqan o wonata naafiqiijo
suuɗowo goɗɗum feññina goɗɗum wala bakhila ngo wonata wuddirowo ko arkisa ko hashasan hentiɗo yeeso bashashan mosanowo yimɓe ɓen la jashasan wona parguitowo hakkude yimɓe ɓen wala jassasan wona wiɗotoɗo humpitagol gundoji yimɓe ɓen yuhibbu fillah ko sabu joomi men tungo yiɗirta neɗɗo wa yubghidu fillah ko sabu joomi men tungo tikkiranta neɗɗo wa yarda fillah ko sabu joomi men tungo weltorto wa yaghdabu lillah ko sabu joomi men tungo tikkirta zaduhu njooɓo makko ka aduna ɗo taqwahu ko kulol allahu makko ngol wa himmatuhu himme makko ɓurɗo mawnude on ko uqubahu ko battane makko ɗen honto sakkitoy to moƴƴe kabonayi wa jalisuhu jooɗodiɗo makko on kala ka o jooɗi zicrahu ko jantagol joomi makko ngol wa habibuhu giɗo makko on ka dow leydi ɗo mawlahu ko taguɗomo on wa sa'yuhu golle makko ɗen li ukhrahu ko lahara on o ɗaɓɓi wi faalam ko ɗo haaɗi andu kon yo siɗɗo wa fattish wattu haqqil ɗaɓɓita nafsaka fittandu maɗa ndu qabla mawteka ko atti a maayude wabke wollu kadi alayha e dow wonki maɗa kin in wajatta fiha akhlaq almunafiqin si a tawi e nder wonki maɗa kin jikku lundingu ngu ɗo andu ko jikku nafiqiɓe ɓen non wullu e dow hoore maɗa atto a wullede imam fadal ibn iyadi rahimahullahu ɓe maaki neɗɗo gonɗinɗo o rema e tamarohi ara himo huliwataki wonu bulle amma nafiqijo o awa e leggal bulle o haɓɓito ngal rima e tamaro anda sen faami misal ngam gonɗinɗo o awa e leggal tamaro o hulawata ngal wonto e bullal nafiqijo awa e leggal bullal o fellita ngal rimo e tamaro ko ɗum si neɗɗo goto wasiyotoɗo ñande goo meeɗi wasiyade Umar bin Abdul Aziz rahimahullah woni ya Umar wi naam o wi miɗo rentinama nde gundoma on e yaasi ma on luutondirta nder on e yaasi on o wi iyaka ya Umar bin Abdul Aziz an takuna waliyan lillah fil alaniya wa aduwan lahu fi sirri fa inna man lam tatasawa sariratuhu wa alaniyatuhu fa huwa munafiqun wal munafiquna fi darki al asfali min annar o wi ko ayo Umar bin Abdul Aziz o wi naam o wi miɗo rentinama nde wonata giɗo joomi meɗen hakkunde yimɓe ɓen nde wonata rewowo joomi meɗen hakkunde yimɓe ɓen wona gaño dartotoɗo haɓowo joomi meɗen si on weddodi a woni kawirni emba ɗulle no ɗuuɗi ka nde wonata waliyan lillah alaniyatan amama annas anta wali amma fi sir anta aduwun lillah annas en faami yewten ka wonu dewo yeeso yimɓe ɓen wona geddo dartotoɗo joomi men si on weddodi ka goɗɗo rentama ta waɗɗu ɓe maaki faamu moƴƴa kala on mo tawata gundo muɗum e kene muɗum si fotaali luutondiri on ko naafiqiijo non faamu noon naafiqiiɓe ɓen joomi men ko marani ɓe ko yiite jahannam ɗum kadi haraka ka koose ley Allah subhanahu wa taala dandu en ɗum hara jikkuji ɓeeɗo yimɓe moƴƴuɓe yawtuɓe no jeeya ko ɓuri himmude jikkuji maɓɓe tawgol ɓe lerɗay kala kumɓe aɗanta joomi meɗen hara hikul laaɓani mo haysi kum ɗuuɗa no jeeya ko ɓuri himmude al ihlas sabu ko ɗum asas al ibadat en yii neɗɗo torotoɗo si o yahay toragol haaju simo mari hakkilo na ɓoray miran kon kaw waɗa ko toroto kon ka waɗi torotoɗo ino mari tama o heɓay si yehi ka si neɗɗo yehi toragol maaro ko defa o naɓorali miran kon kaw waɗa so nokkanoyama honto watta ko tori ko
aray mo mari o yii noon dewo miran hum makko ko ka dewe makko ɗen waɗete ɗon mare ko miran hum ihlas si kun ɗon ala dewo on ko tinni wo ko tinni haray himo waywa wonɗo ƴogirde deɓere o ala fowtade ƴawgol ngol e tippagol ngol ka caangol kono ala nafitorde yangikin fi ka ƴogirowo deɓere heɓay ndiyan a heɓay a heɓata ndiyan ɗum ɗon hino jeeya jikkuji maɓɓe ɗin hino jeeya jikkuji maɓɓe ɗin etagol rento kala ko wiyete naafigi yaagal ɗum noon ko nifaqul itiqadi ma ko nifaqul amali goo naafigi yaagal ngal koko fiɓeteko ma naafigi yaagal ngal naafiɓetengal ko golletengal hara on kiɗi waɗatangal fiɓahingal dagi ɗum woni nifaqul amali wano julɗo fenowo ko naafigi julɗo firtowo ko halda ko naafigi julɗo hooleteɗo janfo ko naafigi julɗo sonkideteɗo ɓurtina yenna huɗa feekalince ko naafigi nelaɗon ɓe maki ɗiɗo nayyi kala mo ɗi tumbodiri e muɗum ko naafigijo laaɓuɗo poyi kala mo tawta gotum e ɗiɗo woni e makko hino e makko geɓal naafigiyagal ha ñande o wallini ko goɗɗo e sahabaɓe wi nelaɗo si tawi noon on o juulay o hooray o zakkay ɓe maki wa in sama wa salla wa zama annahu muslim ɓe maki fa huwa munafiqun halis ko naafigijo ɗum ɗo wiyete nifaqul amali andi julɗo wolata aɗa fenade landoɗamo o inna ko ɓayri ɗum ko dewal koko rewirte joomum men mi feniri o watta ɗum sa ko ɗum a felaymo tun o inna miɗo andi kay moƴƴa ka ko ɗum si wonti nifaqul amali amma so fiɓi fenade no dagi o yalta islam wonta nifaqu itiqadi itan no jeyano koɓe dogayno dogugol ɓe ko wiyete annifaq hino jeyano jikkuji salaf kasratu sabr ala jawri lhukam wa shuhudihim anna dhalika duna ma yastahiqunahu bidunubihim qala allahu taala wa kadhalika nuwalli bada alzalimina bada wo hino jeyano e jikku salaf muññagol ɓe tabita jogito faama ɓe lamɓe ardiɓe ɓe ko ɓe lorri ɓe wo ko ɓe lorri ɓe lorra kanko kamɓe woni sabu muɗum wona lamɓe ardiɓe ɓe ɗum si ɓe wullitata koye maɓɓe si ɓe lorrama lanɗon ɓittiniɓe soñjiɓe faaɗinaniɓe koye hoore maɓɓe ɓe artata ɓe faama hada mimma kasabat aydina ko waɗi noon jomum wi wa kadhalika nuwalli bada alzalimina badan si tawno wona en tooñayɓe hakkude men e joomi men ardintano e dow meɗen tooñowo e kone tawno en woni tooñoɓe joomi men ƴetti tooñowo ardini dow tooñoɓe wa kadhalika nuwalli bada alzalimina bada lamɗo tooñowo no heewi ardinede e dow yimɓe tooñoɓe fiyo fof wonu tooñoɓe ɓurɗo wo ɓura lolrude ɓuraɗo wo ɓura lorrade wona ɗum fewndi ɓe nattatano ɗum noon kamɓe e lamɓe ɓen wono ko fewndi hande koni wo ko lanɗo on jama on yeggetino kañum hoore muɗum ɓe yeggiti ari e asar kama takununa yuwalla aleykum kono wawɗon wo joomi men suɓiranta on lanɗo ardotoɗo so woni moƴƴuɓe ko moƴƴuɗo ardoto on so woni bonɓe ko bonɗo ardoto on yiya Hajjaji ibn Yusuf ko ɗum wiyanno neɗɗo arnoɗo landimo an ko honɗum haade jaɓa wonde neɗɗo moƴƴo wano yimɓe ɓen fof moƴƴiri noon Aboubacry no moƴƴuno e yimɓe ɓen Oumar no moƴƴuno an hiɗari ɗoɗa woni bandiɗa wurtiɗa lorra yimɓe ɓen tum an ko honɗum haade moƴƴa tawi ko warede addi mo ɓayri goɗɗo walanta sifa ɗin Hajjaji ko heewi kon o wuura kono tawi ko wari nden ñande ko maayo o wolay noon ha ko faala kon timma Hajjaji wi ko landiɗami kon ko noon woniri Aboubacry e Oumar ko worɓe moƴƴunoɓe wonno kono worɓe ɓe wondunoɓen kadi ɓe ardi ɓen kadi ko moƴƴunoɓe wo maɓɓe wonno si ɗon faala ardiɗo on yo wonu moƴƴuɗo wone moƴƴuɓe wona nelan wo worɓe Aboubacry e Oumar ɓen daaro simi wa'anta on wo Aboubacry e Oumar joni
min simi wa ali wa aboubacry e oumar worɓe ɓe aboubacry e oumar wuuridunoɓe onon hiɗon waywa ɓen si serti fof serte ko nafsu sey ko tertagol ɓe hoota e pittali mum ɗi ɓuuri moƴƴude ina jeeya e ahlaqu salaf tawgolɓe ɓe hiray si joomi men lundama hara ɗum mettay ɓe la hayra fi man la gayurata lahu kala julɗo mo alanaara hirande islam ka yeebi ka joomi men lunda ka joomi men yedda ka nelaɗo lunda si ɓernde julɗo mettinta ɗum haray la hayra fihi wala fi hayatihi haray moƴƴere ala e makko moƴƴere ala e gurdam makko tan fewno la hayra fi man la gayurata lahu la budda si tawi joomi men lundama yiɗi tawata ɗum hino mette bal ɗum min adafi darajati l iman man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bilisani wa in lam yastati fa biqalbi wa dhalika adafu l iman jonno si tawi inkaru l munkar bilqalb min adafi l iman si tawi noon anta tatasarrar wa tasurru bilmasiya si tawi an ko bone on welatama an a feƴƴino haɗirgol junngo a feƴƴino haɗirgol konngol a feƴƴino añugol jooni ko a yiɗuɗo ko a weltorɗo bal ko a ginganowo ko a dartantoɗo fattis nafsaka ayna imanuk honto gonɗinal ngal woni no weddi ɓay adafu l iman ko al inkaru fi l qalb joni si tawi noon hada l inkar inqalaba ila muwafaqa mettingol ngol wonti joni tawtugol ngol feƴƴi wonti gingal ngol bone on haray honto gonɗinal ngal honto hirande nde woni ko ɗiɗo jikkuji pottiti jama o allah subahanahu wa taala arkiso en jikkuji moƴƴi salaf kadi no jeeyano ko ɓe andirano ɓe tikkanta sabu fuy e aduna sina ko allah subahanahu wa taala lunda ko an noon nelaɗon alayhi salatu wassalam hari ɓe tikkirta fi neɗɗo ma fi goɗɗum tuma ɓe tikki ɓe dari o taway ko joomi men tabaraka wa taala lundaɗo ɗon noon ɓe deƴƴata deƴƴugol ɗon kadi ko addiyata ka joomi men lunda feññingol ɗon needi e mokoɓa yaagal e kulol sonko e kulol aybineede ɗum ɗon ko diyasa wiyete woni neɗɗo mo tawata kañum kadi ala hirango islam allah subahanahu wa taala danden ɗum kadi ina jeeya kadi ahlaqu salaf ɗi tawata ɗen haani wattande haqqille muɗum wondema kamɓe hiɓe hulayno moƴƴa ka dewal fuɗɗode dewal maɓɓe si joomumen arkisiiɓe dewal tuubugol e boneeji ɗin arta e moƴƴereeji ɗin haray reedu maɓɓe no taƴi haa ñannde ɓe maayide ɗum haray reedu maɓɓe no taƴi haa ñannde ɓe maayi tawi ɓe yaadi e konko ɓe jonnaa haray hiɓe huliwata ɗum fuu to ɓe si ɓe maaya wonaa hoolagol ɓe wii julɗo hoolataako min makrillah bal wala yamanu macrallahi illa alqawmu lkhasirun hoolataako heddoday e ko joomi men jonni ɗum kon e moƴƴere si wonaa neɗɗo majjaaɗo joomi men tabaraka wa taala ko wana noon hino jeeya e ko nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki man khafa adlaja wa man adlaja balaga almanzila ala inna sil'ata allahi ghaliya ala inna sil'ata allahi aljanna ɓe maaki kala huluɗo joomi men tawi ko goonga o fokkitay law wacci haa niɓɓi nannganii se tew si kulle ñaamiimo yimɓe ɓe honno wiyata kanko woni sabu kaa ɓe watta ɗon kadi ko feetuɗo ko ɗum si ɓuyno ñaamude ɗo no yarde no ɓornaade laaɓuɗi joomi men wiye ulaika kal an'ami bal hum adallu ko sifa ɗen man khafa adlaja mo hulii jahannam ko law fuɗɗoto dewal wonaa accugol haa takko ka lannata ɗon fuɗɗo ɗum ko tarde man moolanaa ɗum
hino jeeya ha joni min akhlaqi salaf ha talhisan wondema salafa hadihi l umma hino jeeyano ko ɓe andirano si nawnare yani e maɓɓe kulol ngol ɓurta e maɓɓe ɓe nawnata nawnare nde ɓe fellitata ɓe dikkay e muɗum ɓe ala nden nawnare kala nawnare nde ɓe nawni ɓe faamay ko nde ɗo wonki yaadata e wonki maɓɓe ki ko waɗi noon nawnare ko nelaɗo malakul mawt inzaran lil insan almarad ko min rusuli malakul mawt ko malakul mawt heewi kon nela e nawnare wiya yeetoɗa o miɗo ara miɗo ka laawol so watta e haqqille yo fuɗɗo si tawino mon kadi nawni haɓɓitike ndikkay faamaali maaye malakul mawti wi miɗo arde maaya o maayidata ko wonduno ko o maayiday e muɗum kamɓe noon ɓe faamayno kala nawnaare yande maɓɓe annal mawta fi hada l waqt idan ɓe ɓeyday tuubugol ngol ɓe ɓeyda dewal ngal ɓe ɓeyda tinnaare sino jeeyano e akhlaqu salaf taskorgol moƴƴa e wattugol haqqil ndeɗo mayde si ɓe yii fure no ronda ɗum hino jeeyano e jikkuji maɓɓe ko ɗum si karamo koɓɓen ɓe wi sunna hamlul janasa ko an takuna ala anaqi rijal fure sunna rondagol mo koye tawka ka balaje o ronda wona ka juuɗe o joga ko waɗi noon ibara waajitorgol mo ngol ko si yiyama ko ɗum si karamo koɓe wuuri daɓɓen no haɗi yo fure tumbe e nder keesuwal surroye o suuɗe yimɓe ɓe ko si yimɓe ɓe yiimo hula ko si ɓe yiimo ɓe waajito ko si ɓe yiimo ɓe landito hoore maɓɓe si tawi noon ɗum marama e keesuwal on mbama ɗowti keesuwal laawol kisal ko laawol peewal bimada tatabir ko ɗum taskotoɗa ay fus ko wano noon oɗo karamo ko jeeteɗo al amash ɓe maake kunna nashhadu l janaiza wala narifu man yuazza li anna alhusna qad amma annasa kullahum ɓe maaki meɗen nanayno ka julɗo feƴƴin mais yaha muññintingol mo si a ari ronka anndude ko hombo muññintinte ko waɗi noon haray fof no fota suno andata ko mbo siɗɗo mum feƴƴinimo a tawa e fof no suni suno wooto suno maɓɓe gon kamɓe ko neɗɗo maayi wonamo an maayi en anndi no serte muskilaji men ɗi ene suno men gon ko ɓiɗɗo an on maayi ɓeygu an maayi baaben an maayi nene an maayi ko ɗum ɗo wonata suno ngon kono neɗɗo maayi heewa battinde meɗen kamɓe noon ibra ko ɓe jogino kon ko neɗɗo wawɗo wa an hande maayi taw si wona min hikkata ɗon na maayi ɗon mi humpa ko hombo ko mayde waɗi ɗum ko nelal ni ko rentinayi ɗum ni laalli sa kunu assaniya no gasa ko min hikkata ɗon ko ni wona waɗirede ka fatundeji sa yehi ka muññintinte ton a taway ko piiji aduna wona waɗede wureje hino saggina tebbeli hino defe ataya hino warbe haalaji aduna no wowle téléphone ji hino noote rendez-vous ji hino jonne hay ka nder berɗe goɗɗo waaji totoɗo goɗɗum on yiyata goɗɗo no yehe surrugol neɗɗo ka nder berɗe ya ha o daro e hoore kaburu bani adama misliti o nooto ɗon téléphone o jonna ɗon rendez-vous aduna biduni istisna hay inchallahu ala ko kaari no maayi meɗen surrudemo ga habbolan ɗon miɗo arde 17h30 are mi hewti imo ka nder berɗe yaa hay inchallahu ala kanko hombo haldi ɗum sa wi tan waɗum ɓe no ɓoy tan ɓittina yimɓe ɓen kere ɗum no armi ɓeeɗo noon kamɓe hari si fatunde waɗi a ari mo yiiɗa wo muññintin tun a anndata ko hombo maayira ko siɗɗo hombo ko homboni siɗɗo makko hiɓɓiɗo la tufarriq certa wala narif man yuazza li anna alhusna qad amma annasa kullahum koni wonde waɗirde allah subahanahu wa taala moƴƴi battaneji ɗi ko wano noon hino jeeya e jikkuji salafa hadihi l umma imam sufyan athawri ɓe maaki ma staabda lilmawti man danna annahu yaishu gadan
ɓe maaki heblanaaki mayde kala fellituɗo wuuray janngo o naa goonga makko sino felliti janngo o wuuray haray o fenay o hoolaaki mayde no woodi kala fellituɗo wuuray janngo o hoolaaki mayde no woodi o préparanaaki kadi mayde kala préparaniiɗo mayde rendez-vous ko ñallal tun o mari ko hannde on o anndi fii mum o tanƴini janngo ko si weetii kadi o waɗa goɗɗum on noon Abdullah ibn Umar wiyano ida asbahta fala tantadir almasa wa ida amsayta fala tantadir alsabah wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatik li mawtik idan Imam Sufyan ath-Thawri ɓe maaki ma sta'adda lilmaut man dhanna annahu yaishu gadan o préparanaki mayde wano noon hino jeeya e akhlaqu salaf kasratu l'afu والصف عن كل من أذاهم بضرب أو أخذ مال أو وقوع في عرض أو نحو ذلك تخلقا بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام ina jaano jikkuji maɓɓe etagol foola wonkiiki yaafinaki ɗurñaki ga e kala tooñuɗo ɗum tooñiri ɗum piigol ma jattugol jawdi ma ño'ugol ɗum ma bonnangol ɗum eto ɗeɗɗaki wonki haa waawinake muññanagol o yaafo o ɗum no potti pittali ɗin ɗum iɗen anndi loƴoowo neɗɗo honno warrata ka neɗɗo ne weli loƴude e binde caangol loƴoowo neɗɗo ino mari golle ka go'o o hulataa ɓuuɓugol ponco panca o yawon no gasoɓe fof ɓe yaaday toon ka ɗimmun ɗum sama kala eɓɓata o eɓɓay si o etaaki ko kanko loƴoto hay si oya eɓɓa ɗum ka ɗimmun ɗum taway mo mari doole ɓuri o mo faala ɗeɗɗude ɗo sabu ko noorol ngol jogotoɗaa jogoɗaa juuɗe ɗen hirboɗaa si hoore nden waawa heƴude ka nder ndiyam ka ɗum sinaa ɗum welay fii ko ni noon wonki kin ɗeɗɗirtee ki hoƴiree ni e ndee ɗoo muññaare ko waɗi ɗum muñal assabru ko wiiraa sabru e ko karamakooɓe luga wii ko leggal muññinaygal boobo ɓiraaɗan nene muɗum wiyetee assabru ko ismu sajara o arabu ɓen harsi ɓe muyni ni boobo haa ɓe faalaama mo entude koye ɓe yaaɓe fusa leggal ngal ɓe ƴetta enɗan ɗan ɓe wuƴa ka hoore enndu ka boobo maɗɗoto muyna ɗon si o wullanii enndu ɓe jonna mo si o muyni o tuttii ɗon o lannditataako hannde kadi so o jonnaama o maɓɓataako kadi ko ngal haaɗi kon yonndinay mo ɓiraaɗan welɗan ɗan ɗum woni assabru ɗum si joomi wa basiri sabirin ene goɗɗo no heɓa ko weltini ɗum ara wiye muñño goɗɗo no jibinane boobo ara wiyen awa ko muññagol de boobon ko jibinaako la ko si o maayi ara wiya muññe ko o maayi idan on kidi heblo eto doolugol foola wonkiiki waawugol muññagol lorraaji yimɓe ɓe ino e nde deftereteene min ahlaqi salaf wondema no woodunoo karamo kojo wuuruɗo duuɓi 40 ñannde fini weeti wo ñannde fini weeti o daroto ala atabati baabihi ko inna joomi gila ɗo haa kiikiiɗe mi hewtita ka an mi daginanii jiyaaɓe maaɗa ɓe ƴiiƴan annda e ɓanndu anndu e jawdi anndi tewiiɗo e faljuɗo no fota terka mi yaafiiɗon si tawii mi jogitoraali ɓe a jogitortaaɓe ta jogitorɓe mi yaafike ɓe duuɓi 40 o meeɗaali yeggitude ngol ɗo konngol ala atabati baabihi so yalta yaasi o yaha ɗaɓɓoygol nguure min ahlaqi salaf ɓayri haqqeeji amen ɗin ko menen yaafotooɗi si yaafoɗaa kala komi waɗaa e immorde e jiyaaɓe maaɗa ɓen no fota noon ter tewiiɗo waɗinmi ma faljuɗo waɗinmi mi yaafike mo ɗooyo waɗude ta jogitormo min on mi jogitoraamo duuɓi 40 ene goɗɗo yaaɓoyay o lanndo kon nu yaaɓanɗaami o ɓortoo dolokke on yimɓe ɓe wona hakkunde maɓɓe oɗo yey ɗum ɗum noon no weli fillaade
eggugol wawlana ɗum yimɓe ɓen haada sahal qaribun jiddan kono gollitirgol ɗum kadi ko yasirun ala man yassarahu llahu taala alayhi allah subahanahu wa taala newinan en wano noon hino jeeya min ahlaqi salaf hino jeeya ko ɓe faamuno sabruhum ala ada zawjatihim wa shuhudihim anna kullama bada min zawjati ahadihim min almukhalafati lahu suratu muamalatihi li rabbih falamma khalafa rabbahu kadhalika khalafatu zawjatuhu salaf hino jeeyano ko ɓe gonɗinno ɓe wi kala mo tawata ɗoftare ma no waɗɗi e dow muɗum si o lundikema ko gollodiral ngal gollondirɗa e joomi maɗa ngal joomi ma wurtimo yon gollodir ɗum ta metti kamɓe hari ɓe faama si ɓeygu ma dartikema ko an ma ko kanko ɓe faama si o yennima ko kanko ɓe faama so salanikema ko kanko kamɓe ɓe faamayno ɗum ɗo fof kon ni ɓenna ko waɗi noon ko komi inni yo waɗu ɗo o sali ko jelu joomi am wi yomi waɗu miɗo jooɗi mi sali ɓe wawi kontude ɓe hoota e hoore maɓɓe ɓe tuuba ɓe hoota ka joomi men hakkunde maɓɓe ɓe darta kadi sonnajo on hakkunde maɓɓe ɗum ɗo kam no weli fillade ka ko yasirun kadi ala man yassarahu llahu taala alayhi en wiyata no satte no weli fi ha kono ko ala man yassarahu llahu taala alayhi mo joomi men newinani dewal ala ko ɓurata mo welde ha hewti dewal ka awa noon mo ɗum sattani ɗum kadi harayno satti yo allah subahanahu wa taala newinan en yoga e salaf no wooduno ɓe tawata si soggi mbabba mum ma puccu mum ngu darike ngu salike yahude ɓe tippoto ɓe accango ɓe juula darɗe ɗiɗi ɓe gundoɗo e joomi maɓɓe ɓe waɗɗo ngu ɓenna mahin hara ɓe foccali ngu yaha ɓe no wooduno ɓennano hey ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kasir ko ɗo ɓe jogino min musiba bi sirati nakira kala ko heɓi on immorde masibohu kunjanɗiwo kum fanɗiwo ko an faggiti ɗum en mbale ko jomme woni yaafade ko nda faggade kon no ɗuuɗi ɗum ko gokkunni e ko faggiɗa kon jonnitaɗa no ɗuuɗi kamɓe ɓe jogino ɗum ɗum ɗo wi'aali noon yo sonnaɓe yaw yennamodi mum ko kamɓe waɗi si ɓe wi mi salo ko kamɓe waɗi en wiyaali ɗum sharia kadi wiyaali ɗum balnilaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ida sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha dakhalat min ayi abwabi aljannati samaniyati sha'at ɓeɗo no maaki ta waɗu ko wi ko ɓe maaki kala sonnajo juuluɗo waɓutuji muɗum ɗin jowi no ɗi juulirteno o hooliri lewru makko suumayno ndu hana hoorirede no o ɗoftori moodi makko no haani mo ɗoftorde no o reeni farju makko on o dogitina ha o maayi aljanna dameɗen jeetati udditete o daro ɓenna ndaaru kaɓuran ma o naatira ene oɗo no wiya yo wi mi sali imo wiya yo wi mi tewi imo wiya yo wi ko haaju mum kon ɗum o wiya koyo ɗaɓɓo aljanna e o ka sonnajo harno wulliti moodi mum ka nelaaɗo ɓe maaki ayi moodi ma ka o wi hi ɓe maaki ndaaru mo ha yono o wi o ɓe maaki ko ɗon heɓata aljanna ko ɗon heɓata yiite yow no yiɗirɗa o waɗira aljanna ma on ko ɗon yiite ma ngen ko ɗon faggitotoɗa jon noon ko an anndi ko faala si tawi a weltinaymo hay si tawi ɗum hino mette fiita perdoye aljanna e si tawi a mettinaymo ɓayri ɓernde ma nen ko ɗon ɓuttata naatoya yiite fal amru ilayki yahu ndaara laawol kisal ko laawol peewal aljanna ma on ko ɗon heɓatamo e juuɗe on ko kaani wo ko o holi wo ko woni miskino wo ko no o wayi wo
ko ɗon woni ko an ɗon anndi sa faala a daroto ɗetta weduro ɗetta won ñande o ñande mi accanta on ko tew mi haari tew sa faala ko ɗum armotoɗa ha heewa wuuron ɗum kadi yite no heɓoro ɗum e so aljanna no heɓoro ɗum ta ɗaɓɓude ko isra tahsud ko remu soña on yi sifon matela ko eppon sohoy sa ukki kunge ndiyam a ñoƴƴi ha kun yari a ƴawni a ɓanniɗa kasum a wi ko kosan kum waɗantama ɗon yara areɗa heɗa kum waɗay ɗum sa ukki kun e kosan a ɗiɗi ha kun yari a ɓanni kasum a wi yo ɗum wontu juuriɗa areɗa heɗa akay ko isra tahsud i'mal tanjah ko remu soña ko remuɗa o ko ɗum hettoyta gollu daɗoya jooɗiɗo daɗoyta Allah subhanahu wa taala moƴƴin faamuji ɗi idan ɗum ɗo hino jeeya e ko salafu faamuno kamɓe kala kumɓe yii e gollodire sattuɗe ka ɓiɓɓe e ka ɓey nguure e ka mummuntehoy ɓe wiyay tigiri hey joomi men no watti o e juuɗe an yo ɗoftola joomi men no watti kun kullum e juuɗe an yo kun ɗoftola so kun dartike salike kun woowa ɗum haray koko mi woni salade kon woni ɓurti emi wattu hakkil ɗum ko artirgol haqqil tun woni ɗum on yi salaf no wooduno gollondirɓe e joomi mum faamodiri e makko haa tawi hiɓe hewti gonɗinal hoolagol ko waali maayi wonki yehi faamodiral maɓɓe e joomi man ine hewti ka ɗum wuuri taɓe gollitira en yii ɗum min ahlaqi salaf goɗɗo yaltidi e mbabba mum no setoye haa e laawol mba nawnima mba maayi tawi kaw wi toon no woɗɗi kaw yaata toon no woɗɗi o wi joomi alaa ko wirnanima alaa kadi ko ronkuɗa koko goɗɗo wiya ronki tun ronkuɗa koko goɗɗo wiya waɗata tun woni a waɗata ana inda danni abdi bi ko an wi ɗum koko goɗɗo wiɗa ronkiwo ko ɗum woni a watta amma ronkere bakatake ma ɗa wawi fof kono noon sonkiɗi wi tawsi joni min waway ɗum ko ɗon o wiyata mi watta na mi wawata komi waɗata bila ɗo o tippi o salligi o wi joomi ko an tagata wurnita ko an immintinta ko an jeyi piiji ɗin fof joomi kam yaata toon no woɗɗi mi heɓɓata hewtoyde kam yiltoto toon no woɗɗi mi heɓɓata hewtoyde mi torikema ka manngu maɗa e ka teddungal maɗa e ka bawɗe ma wawugol fof wurnitanan mba mbabba mi yiltito ka galle kam yeeɓo ɗo ndaare gondinal wurnitanan ko maayi ngal gondinal ko seeɗawal siko goɗɗo e men dari nani o no woola ɗum inne o feeti mbabba ma fiɗɗi noppi muɗum luuki immi dari o waɗɗiti mbaw yilti galle ɓawnde ma maayi ɗum kana min ahlaqi salaf ɗum woni asiqatu billah hoolagol joomi men ha hoolagol ngol tawata alaa ko wiyata eske hal wonata hakkunde ma e joomi ma ko waɗay o hewti ka galle suka makko on jaɓɓimo wi hemba on yaawoyi tippemi sanana on mba wo mbaɗo nami je acciɗuma e hoore mabba komi luɓaɗoma haaɗo mi halde joom muɗum tippin tum bagage oy siko on tippini bagage oy koye mawɗo on tippi tum mba waali kadi mba maayi ɗon ɓe nokki mbaɓa hibboy kamba hibboyte to ɗum woni min ahlaqe salaf yaaki ko faamodirgol e joomi meɗen woni ko mankiri jama o en torike ha kono aynal asar honto woni honto batte o muskila idan hino jeeya e ahlaqu salaf nushu ba'dihim ba'dan fa kana alkabiru la yatakaddar min nushi sagiri lahu wa bil aks wono jeeya jikkuji maɓɓe laaɓangol yoga e maɓɓe yoga reedu njano maɓɓe mokoba maɓɓe gando maɓɓe mawnintintaako ɓernde mum uddata si wontiranɗo ɗum ley paykol laaɓani ɗum reedu jaɓay
wona kadi paykun salanto mawɗo laaɓal reedu ɗiɗen ɗo ɓe mari karamokoɓe ɓe tawata si ɓe yirama koɓe hana waɗude handa e maɓɓe fiya laaɓanɓe reedu ɗum ɗo ɓe faama no gasa ɓe acca si a wacci a manti a takkike ha a rondike suudu a ƴellike ɗum ara jogitaki si fuɗɗiɗa laaɓande ɓe ko faalaɗa ɓe faamu kon si a gayni on sonkay ko wigo ɗonon o fuɗɗoto janngude tum faamonde joni kon gore fo na ɗum ahi hana kaccidede hoore ma ko ɗum tum nelaɗo taƴayno wallina sahabaɓe ara lando nelaɗo miɗo mari laaɓarrede muɗum miɗo newnana ɓe maka andu afdalul halqi ya ahi kombo salotoɗum ñande nelaɗo taƴi jihadini yo wonu yeesɓe mana gaani ɓundu ndu sahabajo ɗetti konngol wi nelaɗo miɗo mare mum feere ene ko wahyu mo joomi men tippini wiya en waɗirni kako feere nde yiwɗon no fooliren yiwɗon ɗo ɓe maki na wahyu ko min yi nde ɗo feere ɓe maki miɗo o wi miɗo mari feere goo awa nde wanande yomi addu ɓe maki addu yeeso fof alkabir la yatakabbar wala yatakaddar min qabuli nasiha o wi nelaɗo komi yi koyen atto hewtude feƴƴen ɓundu ndu wattiren ndu ɓaawo meɗen si en ɗonɗama yaren si ɓe ɗonɗama ala ka ɓe yara ɗon ka kan tullo ineɓe ɗum ko polgal gongal meɗen wowi gollirde noon ɓe maki ko ɗum woni feere nden waɗen ɗum ɓe waɗi ɗum ɓe gañi rasulullahi ya ahi kala mo yiɗa teddi ka dow leydi ɗo teddungal makko ngal no mahi sengol e teddungal nelaɗo ngal ko yer ko jaɓanɗa teddinɗa nelaɗo o heɓuɗa teddungal gokku honno ɓe jaɓirta ɗum saloɗa ɗum on to janngoyɗa daraja hombo jonnoɗa kay limada ko wano noon no jeeya akhlaqu salaf husnu adabihim ma alsagiri fadlan ani lkabiri wa ma albaidi fadlan ani lqarib no jeeya akhlaqu salaf jogagol ɓe needi labandi wondude e paykoy fiilagol paykuɗen jogagol paykuɗen cantidirgol le paykuɗen yewtudugol le paykuɗen ɗum nelaɗo no marno ɗum ko ɗuuɗi nawigo hey koye paykoy sa fijiri mbewa mba ƴakkete lince na ɗum terto ɗum ɓey no woodi ɗe fijira tara ɗe miijata ko ƴakkugol ma tenci ɗin no woodi ka paykunta fijir ɗum yawotoma fijir mo yawatako hollumo tun no wondirte hara o yawatako kono si fijiraka ɓe wi paykum gurdam makko ɗan ɗo yo helli feede ala ko ɓuri marde haaju emo wondi haa si on fijidi e makko ɗum ka hewtantamo ɗon no ɓuranimo korede mbuuɗi nafsiyan ka wonki mi yaali Anas ibnu Malik ɗum ne jeyano ko ɓurano heɓude nelaɗo jooɗodagole maɓɓe yewtida jogo junngo ɓe yaada fiiloɓe yaada hada la yadurru salaf ɗum no jeyano jikkuji maɓɓe ɓe jaɓayno kadi ne'agol wondude ɓattiɗo ɓe ne'oto kadi wondude woɗɗuɗo wona siɗɗo maɓɓe tun ɓe andi wona janngowo tun kadi ɓe wi'ata ɓe moƴƴoto e mu'um on andi suɓugol ɗum kadi hertina moƴƴeteɓe muɗum ɓen bone ɓura ɗum ono wigo ene ɓe musirikinaɓe ɓeno kore on bo korte ɓuri ɓen jomumen no waɗani ɓe geɓal ka zakka wal muallafati qulubuhum haɓoɓɓen heferaɓɓe jonneɓe zakka no gasa ɓe jaɓa islam o anani woɓɓe no lanɗo ene joni peesi on tili heɓi ɗo sakuhum maaro naɓi no wawi okkorde ɓe ɗon seeɗa nani ko lannoto si ɓe ñaami ɗum ne mari bakkato e ɗum kako baraji marɗa fi kulli qalbi ratbin sadaqa hay soko kullu goɗɗo ko ribareeru ndiyam ndu yari o naati aljanna ka fama balu na siɗɗo ma tun wona mo annduɗa tun wona moƴƴo tun moƴƴete e mum bal ko haana moƴƴeede e bonɓe ɓen kon no haani sowde ko moƴƴete e moƴƴuɓe ɓen kon na gootum
sabu ko bonotoɗa e moƴƴuɗo faama kon o ronka yiide o jogitoro noon neɗɗo bonɗo na noon faamirta si a feƴƴii ɗo a hiwraaki neɗɗo moƴƴo o jogitortaa ɗum si a feƴƴi a hiwraaki neɗɗo majjuɗo ko gootum neɗɗo majjuɗo so a feƴƴi koy ko ɓuyi mawnintinni hay hiwragol goɗɗo ko ɗum mbiyata ta feƴƴiɗo jannguɗo a hiwraaki mo wolay ɗum ɗo hawranama o noddete holanɗo a limaada la tusallim ala nas kono oɗa wolta ɗum ko ta feƴƴi o koy hay jarama ɓeɓanta goɗɗo ɓenafata goɗɗo limaada woɗɗuɗo e ɓattiɗo fof salaf moƴƴotono e muɗum fenniniren ko wiyete almudahana wal mudarat buy emen doga e mudahana doga mudarat ronka senninirde ɗi few ko wiyete mudarat almudaratu lil juhal wajibun fi da'watihim moƴƴodirgol e maɓɓe fursa kum munkum fursa teddungal mungal e mokkobayagal mungal e daraja muɗum on fiyo ɓeeɗo faamu oɗo gonga no waɗɗi kono ta funsu diina ma kam fiyoɓe faamu diina na gootu almudarat mandi toɗe moƴƴa hunde ɗen almudarat huwa badlu dunya li maslahati ddin amma almudahana fa huwa badlu ddini li maslahati dunya hada haram ko ɗum si jonnomi waddu lawtudu hinu fayudu hinu ɗuyete mudahana koyete mudahana ko neɗɗo on funsugol diina muɗum kan sino aduna on yaara yeeso ɗum no harmi kono ɗettugol neɗɗo on funsa aduna muɗum on fiyo diina kan yaari yeeso ɗum no waɗɗi ka ɗum waɗɗaki bannoddoɓe fof ko noon noddirimɓe ɓen ɓe jaɓi isan ɗum minal wajib almudarat ko gollodirgol e yimɓe majjuɓe ɓen kala noone gollodiral ngal tawata ngal tuusaali diina kan goɗɗum siko teddungal ma ngal tuusi siko jawdi ma ndi ngal tuusi siko haqqe ma on ngal tuusi waɗugol ɗum ɗon ɗon yeggita ɗon fiyo ɓe jaɓu ɗum no jeeya ko ɗaɗɗa bal nelaaɗo piyama haajijan yalti ɓe heɓi doole yottagol ɓe maaki accuɓe ɗon si kamɓe ɓe jaɓaali ɓe jibinoye e jaɓooɓe ɗum wiyete mudarat kaaɓe memuno dina nelaaɗo kan ko nelaaɗo ɓe wanno ɗum wiyete noon mudarat ɗum ɗo noon ulama u dawa ino sappina ɗum hino jeeya e ahlaqu salaf an yakuna ahaduhum hayyinan layyinan yanqadu lissagiri kama yanqadu aljamal no jeeya jikku salaf tawgol mo wonay newiiɗo o wonay deeƴuɗo ɗoworowo paykum wano ngelooba ɗoworta paykum ɗon anndi ngelooba annda doginoowo ko waawɗo doginde anndi ka puccu annda doginoowo ko waawɗo doginde anndi mbabba annda doginoowo ko waawɗo doginde anndi otowal annda doginoowo ko waawɗo doginde ngal anndi ko nafsu sey ka otowal so a ƴawi ɗo e maggal kaɓe wi a waɗu premier on ɗon a waɗirimo ɗon yer ko ɓen ya ñoƴƴu ka ñaamo kon a ñoƴƴii ɗum yer ko ɓen ya accituɗa kon a accitii ɗum alaa fuy ko janngata ɗon fiyo ngal yahu alaa fuy ko woranta ngal fiyo ngal waɗu ngal yahay tun ngal anndaama an ko waɗoo ko ɓe wii kon tun ngal anndi waɗɗu ɗum wo ngal yahay kaaragaaɓe ngalinna sina Moustapha mi huɓɓataa sina sooduɗo langon mi doginta bal wonɓe sodde ɓe ɓurɓe ɗuuɗude ara wata doginde ngal haaja e sooduɗo ko doginoo ngal anndi puccu men sa waɗɗi keɗa tippike waawɗo ɗowirde no waawirɗa no waɗɗoto doga ɓuri ko o dogata ko kanko ko ngu anndi ko waawɗo laga manngal jooni noon wo neɗɗo moƴƴo julɗo ɗoworanay paykum wono ngelooba ɗoworanta paykum ɓayri paykum tos kunnino waɗɗo ɗo ngelooba paykum tos kunnino waɗɗo ɗo kulli puccu moolanam ɗo yeha ɗum darna ngu ngu daro turna ngu ngu turna naɓa ngu ngu naɓa dogina ngu ngu doga no faala o waɗirta haala musakhar wo neɗɗo no haani waɗa waande ni payko la yadurruhu sey
ande pay koy ko ha hewtay ko hero ɓaɓe ko jogo ñumo kuyno bonbon ka bitiki sa hoyniti tum ko ɗowete ha nato on nder ton ka on na ɗum ɗa tarɗaɗu lahu ya ahi bombo jonɗum nayi eyi sa pooɗilan anda joni si koye gore ha ɗum yaaki o ɗowete onaɓe ɗum na fof ɗum ɗo salaf no jogino ɗum ina jeeya ahlaqu salaf koɓe andira tawgol ɓe jannoɓe maɓɓe ɓen kala taalibajo mo ɓe heɓi ɓe haynori mo yiinori ma angal laɓɓingol gollal ngal ka janngugol ɓe weddantomo jemma joomi meɗen ɓe toranomo laɓɓingol ɓe wolantamo fof ɓe nata e ande wonde riya ande manti ɗum ala darde ɗiɗi fi gawfi layl joomi o jiyaɗo maɗa mo yiiruɗa ɓernde muɗum e nde ɗo moƴƴere maɗa joomi arkiso laɓɓinangol ma haraw ka fiɗatama e goto e ɗum so aroy kadi ɓe ndaara gollodiral ngal si sansali ɓe jokkito ɓenne al aybu fiya simi jaɓanaka ko min na kanko ɗolantama o yaay toon ha tawa e moƴƴi kanko tigi renne no gasa ñande gon he misal joni piijiɗi no sansirdelan dey o wolane ɗum no gasa ɗum ɗo kadi gande ngala ɗum muskila karama koɓe ɗawoɓe wi kala faalaɗo yimɓe ɓen feewu hoota ka joomi men o jogoto piiji ɗiɗi o nodday ɓe ñalorma o nattaɓe ka joomi maɓɓe ñallal ngal peetu si weddi ka jemma o gundo ɗo e joomi maɓɓe o nodda mo fii yo newnan ɓeɓe hewtoya huwa raidu wal qaid o soggay oɗo way ɗum ne weɗi fi ɓe gandi ɗin ɗiɗi ka o soggay o ɗoway ono mari golle dey koyo itir ɓaawo o doga o sogga ha si woodi selu kum o jokka kum si o artiri kum tumbitike o wonta yeeso si woodi dari kum o yiltano kum ko ni noon o waɗirta ha ñande ɗi hewte ka dinguira ma ɗi hewti ka bowata joni noon ko ni oɗo won noddirɓe si tawi o waɗi o noddi ha o hayni ke lerɗugol jaɓugol anna oɗon fokkiti jemmo wiya joni wallito jeyaɗoma kariɗo moƴƴatne o yiɗi ɗum ɓeydanmo newinande salaf ɓe wi buyi amen yahayno fuɗɗo janngugol harana sabu joomi men naɓi ɗum janngugol kono men yaha ha men tawa joomi men jaɓalsina ɗum e wonanmo kanko tun men tawa wontirani ɗum ko bi barakati du'ai salihina lahum hara ɓe anda ko mankede ɗi jikku joni soɗo mo ɗiɗo iɗi manka hakkunde yimɓe ɓen hino jeeya e akhlaqu salaf adamu shuhudihim fi nufusihim anna lahum nawafila min al ibadat walaw qamu hatta tawarramat aqdamuhum wa innama yarawna dhalika kaljabir لبعض النقص الحاصل في فرائضهم إذ النوافل حقيقة إنما تكون لمن كملت فرائضه جنت دن دو مودن غاسا فرميران دو eɗo ɗen moƴƴa wo salaf si ɓe juulino jemma ha koyɗe maɓɓe ɗen ɓuuti daragol jemma juula hara badal isha ɓe ala ɗanagol ilal fajir si weeti ɓe yiƴata hiɓe mari naafiilo ngo ɓe mari ka joomi meɗen alandi ke ɓenna fi honɗum ɓenna ɗandi kombo mari naafiilo ɓenna mi anda ko timmindo farilla o minen ɗum timmirali men to laawol kisal ko laawol peewal ko konkiɗi waɗi ɗo fof ko fii ko udde a jolɗe ka farillaji farilloji ɗin timmali taw honto heɓata naafiilo darotoɓe noon juula hatta tatawarrama aɓɓa damuhum ɓe wiɓe ala naafiilo fii honɗum farilla on timmali taw hiɓe etade fii no naafiilo on timminira farilla on ɓe ala naafiilo ene ko ni enen si goɗɗo waali wadde dewal jemma ñalorma machallah mo fotti o humpitoto ɗum so ŋaaɓi sundulla wi ko ɗumen e anndaɗen waali julde hombo landimo ɗum hombo landima yo aɗen hannde waalu janngo ɗum
andaɗen jusu tati mi jannguno ɗum jemma hay gooto lanndakima hay e gooto e tagore nden hada baynaka wa bayna rabbika ya ahi abdoullahi ibnu mas'ud radiallahu anhu wa anas ibnu maliki ɓe wi si ɓe hoorino korka naafiilo si weeti bimbi ɗo ɓe yaltuka maɓɓe ɓe wuja yeeso ngon nebban zaytun toni ɗi loppo fi kala yiiɗo ɓe ñallal ngal tan ɓe hoori haa tuma ɓe hunti suuɗugol ɓeeɗo no suuɗuɗenen ɗen ɗaɓɓuɗe feññinaneede ko ɗum ka yawɗen jooɗi ɗen wiiɗen ñaamen wo ɓenelan hoori gooto lanndakima siɗa hoori ko ya ñaamu wiyaɗa iyoni ara ñaamen olan hoori hannde sunna o ammo lanndima ɗum salaf haajano kay ɗum ɓe alaano ɗum bal si a cokino ɓe lanndagol a hooru ɓeynane yaahi yoni la tukallifni yaahi ta fawan ko mi wawata mi yaari moƴƴi hay sa forcine o jaɓata ɗoko ahi moƴƴi barakallahu fik jasakallahu heyr ene ɗon hoori ahi moƴƴi ta ɗittinana ngan kadi are ñaame miɗo hoori sunno ngan salaf jaɓatano ɗum kana min ahlaqihim tawgol taw kamɓe ɓe jaɓahi ɓe mari naafiilo ngo ɓe waɗani joomi men marango te allahu tabaraka wa taala wiya hadisul qudsi wala tazala abdi yataqarrabu ilayya binnawafili hatta uhibbahu si tawi salaf ala naafiilo enen nde mar naafiilo awa ko jaba'ir marɗen jaba'ir woni ɓayɗe renti sen juuli iɗen renti timmaali iɗen renti moƴƴaali nayi wolan goɗɗo kono ɗen renti imam hasanul basari rahimahullah ɓe meeɗi naatude ka juulirde basara ɓe juuli darɗe ɗiɗi ɓe tooli ɓe janta allahu subahanahu wa taala suka naati ka nder juulirde o juuli darɗe ɗiɗi e nder julde nden o waɗi o mowli waare nde o yehi ka sujuudu sakkitoro o wi allahumma ya rab zawwijini hura al-ayni yawma al-qiyama fi dari karamatika ya rab ij'al dhalika sababan li karamati o wi joomi mi torike ma ñande darngal teddiniran naatugol aljanna resinalal rewɓe hurul ayni ɓen ka nder aljanna joomi mi torike ma ɗum o salmini imam hasanul basari noddimo waɗi o hewti ɓennimo ya hulam o wi nam e maki wallahi walam ara khatiban aqalla haya'an mink gila mi taga mi meeɗali yiwde gorko ƴamowo mo fanɗuɗo hersa e teddungal ha hewtima en mbaɗa fanɗi teddungal en mbaɗa fanɗi neeɓi en mbahiɗa fanɗi hersa mi meeɗali yide o ma suka wi limaga wo an daroɗa ka nder julde fijira waare maɗa nde toroɗa joomi ma yo naade aljanna o resina hurul ayin fijugol e nder julde no naata aljanna ha heɓa hurul ayin anta talabu bi lihyatika hakada tahtubu min allahi lhura al ayin en mbaɗa fanɗi hersa meeɗal yide oma accu nani waɗirte eɗa fijire ka julde ɗa faala aljanna ɗum no heɓo sokkitoɓe noon nder kine nder julde ŋañotoɓe ɓokko ha ñande salmini o siwi miɗo tori aljanna alaysa huwa aqalla hayan min hada oɗo ko ni tum waɗi ka nder julde inna fi salati la shughla hino e nder julde ko anini neɗɗo ko yoni hara o yeƴƴitata koye goɗɗum ka imam hasanul basari ɓe maaki hersa ma kan no fanɗi keltini hakkude ma e joomi ma juula darɗe ɗiɗi fijira waare ma nden wiya yo resino hurul ayni ka nder aljanna ɗum no heɓo sukan o har mi faama ɗum heɓorta noon o kono ɗafandi hersa e teddungal on hande si goɗɗo men wolanama ɗum kayfa tasarraf moƴƴay tigi on ka hulasa ka raɓɓindinndagol ɗen wawi darade ɗo ɗiɗo jikkuji haulai l ulama al ajilla salafa hadihi l umma ridwanullahi alayhim en wata wowlude ɗi e jonde kono
التنبيه يكفي اللبيب والإشارة يكفي اللبيب findingol sappagol no yona jon haqqi ka soneri oto no yona selluɗo mo feeta hakkil ka si oto soni ñoƴƴi sofet si soni jogitike accitaali neɗɗo engagé ke yeeso ɗon haray wala hakkil ka na ɗum nde wotere yoni ko yiltamo ka awa si tawi en hibbanama sifa ɗiɗo jikkuji ha ulahil ulama ala ko waɗɗen sina gundodugol e joomi meɗen toromo ka moƴƴere makko e ka yurmede makko yo teddinir en ɗiɗo jikkuji yo arkisen jikkinorgol ɗi ko ɗiɗo moɓata hakkude julɓe ɓen ko ɗiɗo dannata saakagol hakkude julɓe ɓen ɗum noon hakkude worɓe e moodi bimana e ɓeyguli muɗum e hakkude sonnaɓe modiɓɓe muɗum e hakkude joom ɓeygure e ɓeygure mum e hakkude gollowo e gollanteɓe e hakkude golloɓe fof ko ɗiɗo jikkuji tun renata teddugal yimɓe reɗen toɗo Allah subhanahu wa taala yo teddiniren ɗum اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله